I čao ljudi, Biša Ples i danas ćemo hvaliti svoje zalihe pirotehnike za 2017. i 2018. godinu. I znači, počinjemo sa petardama. Imamo tu, počinjemo od najslabije. Imamo veliki pirat. Znači ovako je. Sad je samo jedna kutija, sam ispucao jednu. Znači, to vam je ovako, sitno, ima neka nova slova i jači je, puno jači. Puca ko velika mega od prošle. Znači tu je jedan veliki pirat. Onda imamo tenkovsku, znači sitno pakiranje, zašto. Ali dalje su velike. Ali mine su slabije jer imaju ovo, što je Orion imao prošle godine. Onda, Fosfok, vidite Fosfok, svoje veliko pakiranje imaju. Ovako izgleda jedna. I dalje su velike, izgleda super, ali mislim da neće biti jaka jer su stavljali ljudi slike da je unutra neka slabija petarda. Nadam se da nije, nadam se da je jaka. Evo. Dalje, šta imamo dalje? Dalje imamo veliki bang. Imam još 4 ove kutice, vrećice, šta već jesu. I još jedno ovako, vidite kako izgleda, crveni je, ima slova posvuda. I puca jako, ima 4. Onda imamo pijestu, još mi ih ostane negdje 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Male su sitne, manje od mog malog prsta. Ali nema veze, i dalje su skroz jake. Nemaju efekt. Onda, nemam vražje. I, zamislite ljudi, dobio sam zadnje vražje ove godine koji imaju svjetlosni efekt. Sve ispod više nema svjetlosni efekt i imaju ovu tu boju ovog papirića. Sretan sam čovjek. Dobro, to su bile petarde. Onda, imamo rimske svijeće, imam još, onda sam ispucao sve onih rimskih svijećica, kao normalnih. Vidite, imam Hot Thunder, to je dobra svijeća, 22 kune, 8 pucnjeva. Onda imam Flying Tiger, isto 22 kune, 8 pucnjeva, ali ovo tu kao bolja. Vidite ljudi, ovako je, velika, ogromna. Onda, poslije rimskih imamo rakete. Q raketa imam. Njih imam 1, 2, 4 komada. 4 komada Q raketa. One su pokazali znam, prstom samo, nisu nešto super, ali nema veze. Vidite ih. Onda imamo, nakon Q raketa imamo Alfa. Nije Astro, Alfa je. Njih imam 3 komada. One su super, ja mislim. Vidite ih. Eto ga. Onda nakon Alfa imamo Tomahawk. Njih imam 5 komada. Vidite. I to je bilo to. Dobijemo od ove godine. Vidite. Možda dobijem još nešto pa ću onda samo neću snimati, to ću snimiti kako puca i vidite, evo to je to. A jeste testiranja. Uglavnom ljudi moji, to bi bilo to. Ja samo ću ovako staviti na jednu krpicu, da vam se bolje vidi. Vidite ljudi, to je bilo to. Doviđenja ljudi, vidimo se kada snimamo neku prezentaciju.